Juče je obeleženo 10 godina od kako je tragično izgubila život Ksenija Pajčin. Deset godina je prošlo od kako nas je naprasno napustila Ksenija Pajčin. Godinama na ovaj dan članovi porodice dolaze na novo groblje kako bi obeležili godišnjicu njene smrti. Ostala je njena slika i sećanje na sve ono što je Ksenija bila. Godine prolaze, tuga ne prestaje. Mnogo je šarenog cveća doneto na mesto njenog počinka. Šarenog i veselog, kakva je i Ksenija bila.